mbere ugamba ku butaka bwa Kongo niki cyabaye ku ngabo z'u Burundi ku buryo zinjire mu buryo budasanzwe kugeza ubwo zitaye urugamba ndetse n'amakuru y'ibanga y'ibijyanye n'urugamba bikarangira ryasohoka, bityo rero bikaba byateje imvuru ndetse n'imidugararo zikomeye haba imbere mu butegetsi bwa gisirikare muri Etat Major, bigatera abasirikare benshi guhunga bava mu bice bya Makobora berekeza Tanzania ntibahungire mu gihugu cyabo cyangwa se ngo bahungire imbere mu gihugu cya Kongo. Ariko ibi bikaba biri kugaragaza neza uburyo kikonanirwa urugamba byamaze kwiyongera ku rwego rudasanzwe nyuma y'uko 23 n'abasirikare ba MLDP twirwaneho batangiye kugota imisozi icungereye ibice bya Makobora ndetse benda kwerekeza za Baraka, ariko abasirikare bakaba bari kwitegura guhunga amasigamana berekeza Ikaremi nyuma y'uko imirwano idasanzwe yatumye ibice by'iminembwe bicakirwa, ubu yasize neza icyuho gikomeye ku ngabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo ku buryo batakibonayo bacira naho bamira nyuma y'iminsi bakubitwa inshuro ndetse bakamburwa n'uduce tw'ingenzi twari strategy mu by'urugamba rwagombaga gutuma byibura minembwe ngiba yarabaye sekirize. Ariko kano kanya imbaraga 23 n'abarwanyi ba MLDP twirwana bari gukoresha zabari zihe ziri gutuma noneho abarwanyi benshi bivugwa ko bamaze konanirwa urugamba ku rwego rwo hejuru. Reka tuze dusesengure neza iby'imirwano n'ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare byumvikana muri biriya bice nyuma y'uko 23 ivuze ko itazaruhuka idakandagiye Ikaremi, kandi bingo bikazabaha icyo bita sekirize ikomeye cyane mu gutuma Gisangani idafatwa nka base ariye ya mbere ibikorwa bya gisirikare bizibasira abarwanyi mu rwego rudasanzwe muri biriya bice amaze igihe kinini bashaka kugenzura ku rwego rudasanzwe. Ibi reka tuze tubivugaho muri amakuru turwa cyane twamaze gutegura. Ariko nanone ku rundi ruhande turagaruka kuri Wazalendo zongeye kurya karungu mu buryo bukomeye zigaragaza ko zitakishimiye na rimwe ubuyobozi zishirwa Kinshasa ko ubu butuma ngo baribwa amafaranga ndetse bikanatuma batibwanaho mu bijyanye n'imirwano ndetse n'ibyo bagenerwa na Kinshasa ngo mu gihe buri kwezi bagenewe miliyoni hafi y'idolari, ariko ibihumbi bitageze kuri 500 ngo nibyo byonyine bibakandagira mu ntoki. Bikaba ikibazo gikomeye cyane ngo kibangamire imitwe mu kujya ku mirongo ya mbere y'urugamba. Izi nyeshamba bivuga ko zirwana na 23 ku rwego rudasanzwe zibarizwa mu bice bitandukanye biri muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, bose bagaragaza agahinda ngo bafite ko ku buryo kingo batarwana na 23 bisanzuye. Ibyabo byongeye gusubirwamo ku rwego rudasanzwe, turaza kubigaruka maze tubikubwire. Ariko birafatwa nka hari ukwigaragambya gusha ndetse n'inamasha zongeye gukorwa bishobora gutuma Kinshasa igwa mu byago bikomeye batakomeje kurwana, kuko bavuga ko ngaribo bazengereje 23 bayica hasi bakayica hejuru, kuko ngo imyaka bamaze barwana bamaze kugira experience zihagije ngoza ko birukana abarwanyi mu bice bitandukanye kandi bibagenda babikora nkuko babyiyemeza. Ese inama rigamije iki? Turavuga maze ubundi tuyikubwire. Nubwo Perezida Gisekedi ngo amaze iminsi yicinye cyara ko inteko ishinga amategeko ndetse n'urukiko rw'ikirenga rwamaze kwemeza ubusabe bwo kuba yagira manda ya gatatu imbere mu butegetsi bwa Kinshasa, ngo ikintu kibi cyane cyateza n'ibyago bikomeye byanatuma ubutegetsi bwa Kinshasa bukubitana n'ibyago bindi bisha benshi batari baniteze. Ibi ni ibyago bishingiye ku kuba 23 imaze iminsi ipanga ikintu gikomeye gishobora guturitsa politike yose, nubwo ngo kurwana kwabo muri politike bigaragara ko Kinshasa gifite imbaraga, ariko siko biri. Biraterwa n'impamvu ebyiri turibuze kugarukaho muri ze update ndetse n'amakuru twamaze kugutegurira. Ariko nanone ku rundi ruhande turagaruka ku ntambara Iran ndetse na Amerika nibikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati. Niyo mpamvu tukwakire kuri izi page zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese nanone kandi inshuti zacu zakadasohoka aho muherereye hose, ahangani ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushaka barwo bwa mbere ugeze hano ibuka gukanda like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane 5 kuri 5 muri update ndetse n'amakuru yihutirwa dukomeje kugarukaho 5 ku kandi na makuru mu buryo burambuye. Reka tubanze dusesengure byimbitse ibikomeje kumvikana imbere ku rugamba, ariko nano byacicishije igikwa mu buryo bukomeye nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zihigwa bukware n'abarwanyi ba MLDP twirwaneho mu cyo biseza undercover z'agatangaza zinjiranye mu basirikare ku rwego rudasanzwe, bikarangira nta nikuru na rimwe rikiribanga mu gisirikare cyabo. Bataho zabo zidasanzwe zohirijwe n'ingabo zabo ziturutse Bujumbura ngo zije gutabara abari barananiwe imirongo y'urugamba ba mbere, nabo byarangiye babaye nkabo babona ko urugamba toroshe kuko bari abasirikare ngo bamaze iminsi barareka karungu mu buryo bukomeye nyuma y'iminsi bagerageza gusekiriza byeruye agace k'iminembwe. Ubu noneho Colonel Rugabo aremeza neza ko kamaze kugarukamo amahoro nubwo atari 100%, ariko ibice by'ingenzi byamaze gucakirwa guhera za Bidegu kugeza Gipopo, Mikarati ndetse ukagera no muri Poezero. Ubu ni ibice by'ingenzi byamaze kuba neza Tombe. Abasirikare bakomereza mu bice biri epfo za Makobora wenda kwegera Lake Tanganyika, ari nabyo bice by'ingenzi byongeye gutegerwamo abasirikare ambush
nyinshi karabutaka zituma bamwe muri bo babona neza ko gutsinda urugamba bikigoranye n'ubufasha basabye ibihugu byabo birimo kugeza ubukongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi bwanze kubageraho batangira guhunga bakoresheje amato bava mu gisirikare kuko ngo kujya mu gisirikare cyabo ndetse bakanahungira mu gihugu bafatwa nka deserter bagahita batabwa muri yombi. Ibi byateje ibyago bikomeye. Umwe mu bantu bazwiho kuba bavuga ukuri ndetse bazi n'amabanga mu gisirikare cy'u Burundi amaze iminsi atangaza byinshi kuri social media. Onina Hazwe Pacifique uzwi cyane ku kuba yarinjira igisirikare cy'u Burundi mu buryo bukomeye yemeje ko abarundi bo ubwabo bamaze igihe kinini ngo bashaka kwamburwa telefone bw'abasirikare ngo kuko batanga inkuru ndetse n'ibibazo bibabangamiye byose bityo ngo bikabangamira imirongo y'urugamba bikanatuma ngo n'igisirikare gikora nabi ku rwego rwo hejuru. Byateje urwa ndetse n'umwiryane icyo bise imbaraga zikomeye ngo Burundi bwari bufite muri biriya bice birangira zibaye neza hafi ya ntazo. Ibi ngo byateje ibyago bikomeye ku buryo byagarutsweho n'uwo bita General Baratuza avuga ko ibibazo bikomeye ngo biri mu gisirikare byatewe n'abasirikare ngo bagiye binjira igisirikare cyabo bikarangira batanze amakuru y'ibanga akomeye agaruka ku gisirikare ngo byanatumye nanone kandi ibyago bivuka binatuma n'ibibazo byinshi biba mu gisirikare ngo bikaba biri gutuma igisirikare ngo gicika amazi mu buryo bworoshye kandi ibi ngo bibangamiye igisirikare ku rwego rudasanzwe kuko amakuru yose y'ibanga atari nagenewe gusohoka ngo abaturage bayamenye nawe yagiye amenyekana. Ibi byagiye bitera urwabo bukomeye abasirikare birangira ngo bifashe nk'abasivile kandi baragiye kurwana kandi ngo gupfa imbere ku rugamba nta kibazo. Ariko ibi nanone kandi bikora uruntu maze bikomeye cyane byagiye byumvikana imbere mu gisirikare bavuga ko batitabwaho ndetse ko n'amafaranga abagenewe yose aribwa n'abarundi bagenzi babo ari b'abasirikare bakuru barimo n'abakomeye kugeza kuri Prime Niyongabo ndetse n'uwo bita General Neva. Ibi rero ngo bikaba ikibazo cyatumye abasirikare batumva ko bagomba gupfira abandi basirikare bakuru mu ntambara itari yabo batararwanira iwabo kandi ko gufasha Kongo ngo ntacyo bivuze. Rero ngo birimo gutera abasirikare umutima mubi bagata urugamba bakambara gisivile bakirengera muri Tanzania. Ibiri no gutuma nanone kandi urugamba rw'amakobora ruhinduka nk'ahari imberenge mu buryo bukomeye ku buryo basigaye bumva ikompara rimwe bagatangira gufumyamo bakiruka kuko mama 23 yamaze kugira n'intwaro karabutaka ubwo ahungishaga abasirikare mu birindiro bya Mikarati Gipupu ndetse naho bitarwitsa nkuko. Ibi bikaba byarabayitangirira risha ryo kongera gucakira ibice ndetse no kwibohora kudasanzwe kw'abarwanyi ba mama 23. Mu busesenguzi bwimbitse n'amakuru ava muri karagace yerekanye insinzi n'ibikorwa bya gisirikare byagiye bigaruka umunsi ku wundi ku bikorwa bidasanzwe byagiye bikorwa bikanatanga nanone kandi n'isura nshya y'ibikorwa bya gisirikare bigiye gukurikiraho ku buryo ibice kugeza ubu birimo makobora ibice birimo kugeza ubu Baraka byose biri mu kaga gakomeye n'ubwo ingabo zikusanya n'ibikoresho bikaba byaraje. Ariko Kinshasa ntifite strategy zo kuba yongera gupfa kurwana kuko intambwe bateye zose basanga zamenyekanye. Nanone kandi ibico byinshi ndetse n'ibitero byashuma bya kinyeshamba bimaze iminsi bashegesha byatumye abasirikare bavuga ko bacitse amazi ndetse n'ubwo bukomeye bakaba ngo barindiye aho kugira ngo intare za Sarambwe zidacakira ibice birimo makobora 100% ngo binjire. Noneho Baraka nta byo gukina kareme bitijya mu byago bikomeye tayari Gisangani iba yatatswe ibiri kuvuga neza ko byateza ibyago bikomeye byo kwa beze ari y'urugamba inatuma urugamba rugenda neza muri Sud Kivu yose yabirangiye burundu. Abasesenguzi n'abakurikirana hafi bijyanye n'intambara ku butaka bwa Kongo bemeza neza ko ngo nubwo mama 23 yafashe iminembwe ngariki kabitarafashe igihugu bivuze ikintu gikomeye cyo kongera gukora liberate yikomeye cyane yanatuma nanone kandi imirongo y'urugamba ndetse imishya ishobora gufungurwa. Mama 23 ntihite kujya gucakira Uvira nubwo bavuga ko bayitinye kuko Uvira yo n'umundi marabizi neza ko yasakoresheje Amerika bigatuma ibintu bihindura isura bakikomereza muri ibyo bice ibishobora gutuma intambara ndetse n'ubwumvikane bushya budashoboka kuko Kinshasa n'ubundi kiri mu migambi minini yo kugaba ibitero bitandukanye ku barwanyi ba mama 23. Natwe rero turyamye amajanja imbere ku rugamba kugira ngo dushaka amakuru y'ingenzi kuko ibikorwa bya gisirikare biri muri bice biracyahambaye cyane ku rwego rudasanzwe. Ko nanone wazarendo zo muri Kivu ya ruguru nazo zikomeje kurya karungo mu buryo bukomeye zirerekana uburyo ki ngo zatereranwe ku rwego rudasanzwe aho ngo inzego zibahagarariye Kinshasa batakizikeneye kuko ngo zibarya amafaranga menshi arimo n'akayabo kuko ngo bagenerwa miliyoni y'idolari ariko 500 nibyo bageraho by'idolari kubisaranganya ndetse no kubigabanya abasirikare babo bamaze kugira kandi benshi ku bwinshi b'insoresore bagiye bashuka umunsi ku wundi bakinjiza mu mashamba harimo n'aba FDLR. Byose byabaye ikibazo gikomeye. Abayobozi b'imitwe itandukanye FF Pariko izo bitazi basendu Museveni n'abandi benshi bazwi cyane mu bungabanya umutekano ukomeye hano muri Kivu ya ruguru ariko by'umwihariko Masisi mu bice birimo ba Macano n'abandi benshi bagaragaye ku makamera bigamba uburyo ki
ngo bamaganye bikomeye cyane inzego zibahagarariye Kinshasa ko zagiyeho zitabagishije inama ndetse ko iyo komite ibitazwi, bityo ko bashobora kwigaranzura Kinshasa bikarangira ngo banze ubusabe bwabo bwari bwo bwose bategekwa ko izo nzego zibashirirwaho zitumvikana kandi n'abazishiraho ngo ntago baba bakeneye. Ibi rero nabyo byongeye gucikisha igikuba, byerekana neza ko urugamba n'inzira mbi yo kugira ngo bongere bumvikane nayo gikomeje, kandi ibi bigateza ikibazo gikomeye cyongera kutuma hari umwiryane mushi ushobora gutangizwa, ibishobora guhindura isura ndetse bikerekana neza ko hari ikibazo kidasanzwe kiri mu mikorere ndetse n'imikoreshereze y'ibikorwa bya gisirikare byose biri kumvikana imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Mwabantu mwe, iyo havuzwe inkuru nyinshi zerekeranye n'uru rugamba, benshi bazi neza ko rukomerana. Ubutegetsi bwa Kinshasa ashingiye ku ngingo nyinshi zibiba byagarutsweho, ariko na naka kanya haracyari ikibazo gikomeye cyerekana neza ko hari bigomba guhinduka. Bidahindutse hari ikintu gikomeye gishobora kuzaba, ibintu birakaze ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa kabaye noneho imbere mu butegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nyuma y'uko intambara rutura yimukiye imbere mu butegetsi bwe, ariko nano by'umwihariko mu biro bye Paris des Nations, kuko ubu araryozwa bikomeye uburyo cyashoye miliyaridi z'amadolari mu kugura intwaro zagombaga guhagarika abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bwa Kongo mu rugamba karabutaka bakomeje gutsinda mu butegetsi. Izi ntwaro yashoyemo akayabo k'amadolari zikaba ngo zaramaze gupfa ubusa, izindi zigacakirwa n'aba barwanyi ba MRDP twirwana na M23, bikaba icyashya gikomeye cyane kuri FARDC ngirikura musoni, nyuma yuko igaragaje neza ko ngo zimwe muri izo ntwaro zifashishije irimo gutoza abasirikari basha barimo ba special forces barwa mu bihumbi bongeye kugera mu gisirikare cya FARDC mu kuza kubasova ndetse ngo no kurinda igihugu ngo n'ubusugire. Aba bakaba basirikare ngo bagiye kuba noneho abambere mu bambere na beza mu beza mu rugamba rwo gusubiza inyuma M23. Bikaba byitezwe neza ko boni bananirwa ngo noneho Tshisekedi azabatsinzwe burundu, ndetse ko nibyo avuga ko ari biganiro ngo byose bizashirwa mu bikorwa, ariko ku mpamvu imwe gusa kugeza ubu iki kinyamakuru cyongeye gutanga, natwe tugiye kugaruka gatanu ku kandi muri aya makuru twamaze gutegura. Ariko nanone ku rundi ruhande, ibyo M23 yasezeranyije bakunzi bayo yongeye kubikora, nyuma y'uko yongeye kwibasira bikomeye zimwe muri batayo z'abarundi bamaze iminsi baburirwa bikomeye ko bagomba kuva muri Sud Kivu bwangu, by'umwihariko muri teritwari ya Mwenga ndetse na Fizi no muri ya misozi hanamye y'umurenge. Ariko ibiri kubabaho nagahomamunwa mu buryo bukomeye, kuko M23 yamaze kubigira umutwe, isigaye yambaye uniforme zabo maze ubundi kabituramo, ubundi kabakorera ibyamfura mbi. Batayo ebyiri zongeye gupfa mu buryo butunguranye, bivuga neza ko ziyobowe na Muzinga. Izi zo zakubitanye n'uruva gusenya mu buryo bukomeye nyuma yo gushukwa ko zigomba gusenya ibirindiro byabo barwanyi, ariko mu buryo butunguranye cyane zikagwa muri ambushi yiswe iyinjyana muntu mu buryo bukomeye. Ibi turabigaruka maze ubundi tubikubwire. Hagati aho isasu ravuze buhuha mu bice by'Imasisi kuva ku munsi w'ejo, amabombe menshi mu kirere ku rwego rukomeye mu bice byo muri Bibwe ndetse no mu duce kugeza ubu twegereye Pinga. Urugamba rwabaye imberenge nyuma y'uko M23 nayo yari yatangije urugamba rwo gushaka gusunika abasirikare maze iminsi bikusanya. Uru ni urugamba rw'injyana muntu rwongera kwerekana ububasha busha uko Wazalendo ndetse na FARDC batazongera gutangiza ibitero M23 iri kurebera, maze ibyo bitero ngo bikagira ingaruka zikomeye cyane kuri aba basirikare bamaze igihe kinini cyane biyumvira ko batazigera na rimwe bemera gasuzugura ko ariko kose gakorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare byumvikana imbere ku rugamba. Ibi turaza kubigaruka maze ubundi tubikubwire. Si ibyo gusa, turagaruka ku Burundi bwamaze gushyira ku rutonde bamwe mu basirikare bakomeye baturutse ubutegetsi kuva muri 2015 ubwo hageragezwaga kudeta rigiye guhitana Petero Nkurunziza ngariki kaza gupfuba, barimo General Niyombare bamaze gufatirwa ibihano bikomeye. Ariko Burundi ntabwo buzi neza ngiyo baherereye, nubwo bahamya ko ngo bari ku butaka bw'u Rwanda, ubu ntabwo bizwi neza niba ariho bakibarizwa. Ariko se ubundi baba baragiye he? Reka tuze tubibabwira iby'inkuru yongeye gucikisha igikuba ndetse abarundi bakongera kwivugwaho mu buryo bukomeye. Byose bikubiye muri ze update n'amakuru yihutirwa cyane tugiye kugaruka aka kanya ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ikaze mwese inshuti zacu zakadasohoka, tuvuga ku mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Ibuka gukanda like ndetse na subscribe maze ubundi tujye dukomezanya neza muri update ndetse n'amakuru yihutirwa dukomeza kugarukaho gatanu ku kandi. Na makuru yihutirwa mu buryo burambuye. Reka tubanze twinjire neza imbere ku rugamba dusesengura ingingo ku yindi ku makuru akomeje kuvugwa ariko yongeye gucikisha igikuba mu buryo bukomeye. Muri Paris des Nations hongeye kumvikana igisa n'urugamba mu buryo bukomeye, ubwo Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashinjaga Bwana Kabombo Mwambi ya Vita uri Minisitiri w'Ingabo ko yasesaguye amafaranga mu buryo bukomeye, ariko bose bitana ba mwana gutya kuko bafatanyije mu kumvikana kugira ngo bagure intwaro karahabutaka zagombaga guhashama M23 mu rugamba maze iminsi bahanganyemo
zirimo hano mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa ibintu ntago byagenze neza kuko izo ntwaro zashowemo akayabo kagera kuri biliyoni 2 zitigeze zigira icyo zikora cyangwa se ngo zizana umusaruro ari wo wose wagombaga gutuma igisirikare cya Kongo kibona intsinzi imbere ku rugamba, ahubwo wateje impfu nyinshi z'abasirikare, guhomba bidasanzwe ndetse n'izasigaye ziba nk'inkunga ikomeye cyane yo gutera abarwanyi ba M23 zirimo drone, ibimodoka binini bya gisirikare byitwa armored vehicles, ndetse bikanavugwa ko hari n'ikoranabuhanga rishya rihanura drone izishobora gukoresha satellite ndetse n'ibyuma by'itumatumanaho, n'irindi koranabuhanga rishya ryinjiraga mu byombo irindi rigakupa ikirere. Ibi byose ngo bikaba bibarizwamo n'amaradari karundura agenzuraga ndetse akanamenya neza aho bimwe mu bikorwa bya gisirikare bishobora kuba bituruka impande zose, ndetse hakabarizwamo n'ibyuma bikora ubutasi. Ibyo byose rero ngo byateje ibyago bikomeye ndetse n'icyugazi karabutaka, binatuma nanone kandi urugamba imigendekere yarwo nziza igenda nabi cyane, ibintu bihindura isura kugeza n'aka kanya. Ngo ibi byateje igikuba gikomeye cyane ku buryo byanatumye nanone kandi imigendekere y'urugamba nuko rwari rwitezwe atari ko byagenze. Muri make M23 yaruhije imbaraga ubutegetsi, ibintu birangira bibaye bibi. Ibi bikaba biri gutuma nanone kandi hibazwa niba hazongera gushorwa andi mafaranga cyangwa se ubutegetsi bukaba bugiye gucika intege bukeyemeza noneho kugira mu biganiro byimbitse ngo bizatuma M23 ihabwa uburyo bwiza bw'ingenzi bwo kongera kugenzura uduce yamaze gucakira ku mugaragaro, noneho ntabyo kongera kwisha inyuma igicucu cyuko ngo badashaka kugira ngo noneho ngo bayobore nyuma ngo bazatangiza urugamba bamaze gutengamara. Ibi byose rero byerekanye uburyo ki intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kuba ingume mu buryo bukomeye, binerekana nanone kandi ikindi cyiciro gisha cy'uko urugamba rushobora kwimukira mu bindi bintu benshi batari biteze, gishobora no gutuma noneho havuka ikibazo gikomeye benshi batari bazi ko gishoboka. Iki kikaba ikibazo cy'ingenzi kigira kiti ese noneho ninde mu by'ukuri watsinda urugamba M23 ari rwo rutangije bukongera gucakira uduce, nubwo bumvikanye na Amerika n'ibindi bihugu bimaze iminsi byarinje mu kibazo cya Kongo ko batazigera batangiza imirwano no gukomeza gucakira uduce, ahubwo bazirwanaho gutsa mu bice bamaze gucakira. Gusa Kongo yo uburenganzira bwo gukomeza kurasa kuri M23 isa nk'iyabwemerewe, nubwo nayo itagiye barebera izuba. Gusa nanone kandi ibintu biratandukanye. Gusa ibi nanone kandi biri gukemurwa n'ikintu kimwe cyuko ngo Kinshasa ngo byibura muri aya mafaranga yasagutse ari make cyane yongeye kuyatozamo abasirikare b'inkorokoro biswe amaraso mashya agiye kwinjizwa muri FARDC ugufasha kongera icyo bita counter attack ndetse no gutanga imbaraga ku mirongo ya mbere y'urugamba ku basirikare ngo bamaze iminsi baracitse intege ngo ndetse batazi neza ikintu bakora. Aba n'abasirikare bihumbi bongeye guhabwa certificate zibinjiza mu gisirikare ndetse bakabita bagiye kuzanwa imbere ku rugamba, by'umwihariko muri Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo mu gusova ndetse no kongera gutuma ngo abasirikare ba FARDC bisubizamo akanyabugabo nyuma y'iminsi ngo barakubititse mu buryo bukomeye batazi neza niba bazashobora urugamba. FARDC ntizi neza niba ko kizakomeza gukenera abafasha, ariko abarinzi b'igihugu n'abashobora ngo kuzakigirira umumaro ngo bakomeje kubingora bahize mu buryo bukomeye bitewe n'amategeko adasobanutse neza kwinjira mu gisirikare ndetse no gukora ibihabanye n'ibyo babwiwe n'abayobozi. Iki ni ikintu kibi cyane cyakomeje kumvikanisha ko FARDC ngigowe cyane. Ibi bihumbi by'abasirikare n'aba special forces abasirikare basanzwe bahawe imyitozo n'amahugurwa hambaye cyane agendana n'urugamba ngo ruhambaye cyane yuko ubutaka bwa Kongo ngo rutagomba kurwanwa n'umusivili wari we wese cyangwa se mu gisirikare icyo ari cyo cyose, ahubwo ari umuntu ugomba kuba yarahawe imyitozo karabutaka hagendewe ku mbaraga zagaragajwe M23 igenda yuriraho mu kugerageza kurwana ndetse no gufata ibice byose byagiye bigaragazwa. M23 tubibutse neza ko nayo atari agafu k'imvugo rimwe, imaze iminsi isohoye abasirikare barenga ibihumbi 11 bitoje mu buryo budasanzwe barimo section 3 zirimo special forces, abasirikare basanzwe ndetse n'abadasanzwe kurushaho bari baratojwe ku rwego rwo hejuru bagamije kugira ngo bazafate ndetse ngo banarinde n'ibice byamaze kugerwaho n'abarwanyi mu rwego rwo kwirinda ko Kinshasa yakomeza kubinjirira butitsa ikanakora n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bo bita ko byabagiraho ingaruka mu buryo bukomeye. Ibi rero biratanga icyizere gishya cy'uko urugamba rugiye kuzaba imberenge rukabura gica, kandi koko ibi byamaze no kugaragara. Muri make ntago intambara ku butaka bwa Kongo ari ya vuba aha, ahubwo izahinduka ikibazo benshi bazabibona nkuko byamaze kugaragazwa. Ubu noneho ni ikibazo gikomeye benshi batazi neza ngo bazakemura gute muri iyi minsi. Ariko nanone ku rundi ruhande injire muri Kivu y'epfo, aha ni muri teritwari ya Mwenga mu rugabano na Fizi. Aha ni agace k'ingenzi cyane kirukankema Barundi nyuma y'uko bakubiswe inshuro n'abarwanyi ba M23 mu cyo bita updates zidasanzwe z'imirwano yakomeje kubera muri ibyo bice nyuma yo kurwana kandi bikarangira intsinzi igiye ku ruhande rwa M23 na MLDP twirwaneho mu mirwano y'abaranze ariko none njyana muntu mu buryo
buryo bukomeye. Abasirikare b'Abarundi baragiye bahashinga ibirindiro bisa nk'ibya nyuma ngo byo kwihagararaho bwa nyuma, kandi ngo bakagaragazwa neza ngo nk'abasirikare barashoboye, bari kuyoborwa na Muzinga. Izi ni batayo zirengenye byibura zari zishinze defense zirengenye, zari zifite n'ibikoresho bihambaye cyane birimo n'ibishobora kugenzura ikirere. Muri iyi minsi byari maze iminsi byaratangiye mu 23 kugera neza mu bice birimo za Makobara, igakomeza yerekeza za Baraka mu mirwano idasanzwe irimo gutegurwa muri iyi minsi. Operasiyo ya mbere nk'iyi y'injyana muntu yongeye gusiga noneho hatanzwe isomo ritazibagirana nyuma y'uko batayo ebyiri zose zongeye gushirira mu mirwano zirashwe n'aba barwanyi. Abambere bivugwa neza ko batangije ibitero bikarangira basabye ubufasha, ariko abaje mbere byari bizwi neza ko ari abasirikare b'Abarundi, gusa ngo biza gusanga ari abasirikare ba 23 babagezemo, maze ubundi batangira kubacucuma begeranye, ivumbi riratumuka. Batayo yose waramutse ntawe, ahubwo bose bashiriyeho. Ubundi ikipe irangira gutyo iranakomeza iragenda, kuko ngo isi hindura imyenda yambara nk'iya Kongo. Bivuga ko ngo arije gutanga ubutabazi, ije bigaragara neza ko ngije gutabara, ariko nabwo ngo bigenda uko. Yikaba opera tubaha ikaze bakunzi bacu makuru atandukanye agezwe ku mutekano, politike na diplomasi, n'amakuru tugiye kwibanda ku mutekano w'akarere, by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano y'urwuzise cy'umutwe wa AFC-M23 na FARDC. Ubwo turabwira abarwanyi ba MRDP twirwanaho AFC-M23 bafashe amura z'intwaro kwa riso FARDC basize batabye mu bice bya Powezero nyuma yo bifatwa na AFC-M23. Amakuru ariko meza ko izi ntwaro zafashwe n'abarwanyi ba MRDP twirwanaho AFC-M23 ubwo zari zaratabwe n'ingabo z'Abarundi na FARDC mbere yuko bahunga Powezero nyuma kwirukanwamo na AFC-M23. turababwira umubare w'izi ntwaro zafashwe na AFC-M23 agace zasanzwemo hano muri Powezero, nicyo bivuze kuri AFC-M23 no ku ruhande rw'abasirikare ba coalition ya FARDC. Nanone kandi ndakubwira ko kugeza ubu abasirikare ba AFC-M23 bamaze kuriza Fred Kaniki n'intumwa zikomeye za AFC-M23 zamaze kugera mu misozi ya Minembwe. Ese abakomando ba AFC-M23 n'abavugizi ba AFC-M23 bageze mu Minembwe bivuze iki? Ese bacuye he mu kugera ku butaka bwa Minembwe? Bivuze iki ku ruhande rwa MRDP twirwa no AFC-M23 no gutabara abaturage batuye muri aka gace? Turababwira icyo kuza kwa basirikare bakomeye n'abakozi ba AFC-M23 bayobowe na Fred Kaniki bivuze mu Minembwe, nicyo kugeza bivuze ku rugamba MRDP twirwa no M23 bahanganyemo na Kinshasa. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi ndakubwira ko Uburundi bwamaze kohereza General Muzinga ugiye kuza gwifatanya n'Abarundi kurwanya AFC-M23. Amakuru ariko meza ko igisebe cy'Uburundi FDNB yo kwitwa na MRDP twirwa no AFC-M23 bagatakaza ibikoresho byinshi bambure muri teritwari ya Fizi. Abasirikare b'Uburundi bagakomeza kwamburwa ibice bikomeye muri teritwari ya Fizi no gukurwa Minembwe. Kugeza ubu General Muzinga uzwi mu gisebe cy'Uburundi FDNB yameze korezwa mu kuyobora urugamba rwo kwisubiza ibice bikomeye bya teritwari ya Fizi. Ese uyu musirikare biri kwemezwa ko yageze kugeza ubu ku butaka bwa Kongo muri Sud Kivu mu ijoro rishyira kuri tariki ya 8. Bivuze iki? Kugeza ubu tugiye kwinjira ku mbaraga n'ibikorwa bikomeye by'igisebe cy'Uburundi FDNB gikomeje gutera ingabo mu bitugu ubutegetsi bwa Kinshasa. Nicyo ubu tuvugana mu general agiye guhindura ku butaka bwa Kongo, nuko biri kwemezwa ko biteguye ko agomba guhita acakirwa agakubitwa na AFC-M23. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi ndakubwira ko witwa Ruberwa yamaze gusaba igisebe cy'Uburundi FDNB kuva muri teritwari ya Uvira. Ese ni kubera iki Ruberwa yamaze gusaba Uburundi gukura ingabo mu bice bitandukanye muri teritwari ya Uvira ngo kugira ngo itazafatwa na AFC-M23? Ese uyu mugabo ni muntu ki? Ibi byose ni bikwe mu nkuru zikomeye turinjiraho gatanu ku kandi. Nanone kandi ndakubwira ko hari inkuru zivuga ko umubano w'u Rwanda na RDC ukwiye gushingira ku mategeko aho kuba ku marangamutima. Ibi byongeye gutangazwa na Ruberwa. Kugeza ubu umugabo ngiye gutangaza byinshi ku mutekano w'u Burundi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushingiye ku bibazo by'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ni bikwe mu nkuru zikomeye ni ku mutekano
umutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turenge turabatumiye muze niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kubona 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mu makuru yacu ku buryo burambuye agiye kwibanda mu makuru abyutse yandikwa mu bitangazamakuru n'inkuru ziri guturuka ku rugamba ziri gutangazwa na AFC M23. Reka dutangirane n'amakuru yabyutse atangazwa na societe civile muri Powezero mu bice bigenzurwa na MRDP twirwanaho AFC M23. Ni amakuru yongeye kuza kwemezwa n'urwego rushinzwe ubuvugizi mu gisirikare cya AFC M23 na MRDP bari kwemeza ko bafashe amura z'intwaro nyinshi zari zatabwe na FARDC mu bice kugeza ubu bya Powezero biri kugenzurwa na MRDP twirwanaho AFC M23. Amakuru ariko neza ko mu gitondo cyo ku itariki ya 7 rishira kuri itariki ya 8 turiho kuri uyu munsi abarwanyi ba MRDP twirwano AFC M23 natwirwaniho mu bikorwa kugeza byiswe sensibilisation no gushaka umutekano no kubungabunga ibice kugeza bagenzura bya Powezero byirukamwe FARDC baguye ngo ku cyobo cyari gitabwemo intwaro nyinshi zigizwe kugeza ubu n'intwaro zifite uburemere bugera kuri toni 1000 ndetse kugeza bongera gufata ibikamyo bibiri bya FARDC byari byarashwe muri aka gace kavumbi z'intwaro za AFC M23. Amakuru ariko meza ko ari intwaro kugeza ubu zirimo ziremereye zasize zitabwe n'abarundi na FARDC nyuma kwatakwa na AFC M23. Amakuru ariko meza ko kugeza ubu nyuma kubona ko ibice bitandukanye bya Powezero by'umwihariko inyingiro z'aka gace zagoswe na AFC M23 kugeza ubu bigakorwa nka pre-strategy z'urugamba rwifashwe na MRDP twirwano AFC M23 mu kubohoza aka gace nyuma ko FARDC ibonye neza ko yagoteye muri aka gace na AFC M23 n'amahirwe n'uburyo ki bwo guhungisha ibikoresho byarunzwe muri aka gace aribwo bahisemo gucukura indaki ngishwe mu bikoresho bidacakirwa na AFC M23. Amakuru ariko kwemeza ko nyuma k'abasirikare ba FARDC birukanwe bagahunga gace ka Powezero kagacakirwa na MRDP twirwano AFC M23. Ubwo amakuru ari kwemeza ko bahungiye mu bice bya Baraka n'ibindi bice bikikije teritwari ya Baraka ihana imbibi na teritwari ya Minembwe igenzurwa na MRDP twirwano AFC M23. Gusa abasirikare ba FARDC bahunganye ibikoresho bike kugeza ubu bikemezwa ko byinshi byari by'abarengero byafashwe na AFC M23. Ndimwe yongeye kwemezwa na AFC M23 yongeye kwemeza ko ishimishijwe no gukomeza gutsindwa kw'ingabo za Kinshasa nanone kandi no kuba bakomeje kwamburwa ibitwaro n'ibikoresho bitandukanye bigafatwa na MRDP twirwa na AFC M23. Ibyo ngiye kwemezwa na AFC M23 igaragaza gutsindwa kwa Kinshasa n'intambwe n'inkunga ikomeye batera igisirikare cya AFC M23 mu bikoresho byinshi bikoreshwa na AFC M23. Yongeye kubigaragaza ndetse indege nyinshi zimanze imitsi zirakoreshwa na AFC M23 mu kurasa mu bice bitandukanye birimo Baraka kugeza M23. Yongeye kwemeza ko izi ndege nazo ari zafashwe na AFC M23 mu ifatwa ry'ibice bikomeye byamboye Kinshasa. Yongera kwamagana bavuga ko kugeza indege zikoreshwa na AFC M23 ngari z'u Rwanda ibi byongeye kumyomozwa bikomeye na AFC M23. Nanone kandi amakuru ari kwemeza ko Minembwe rwagati hamaze kugera uwitwa Fred Kaniki wa AFC M23 n'izindi ntumwa za AFC M23 kugeza ubu bikomezwa ko Kaniki n'izindi ntumwa za AFC M23 barandinze ku butaka bwa Minembwe mu misozi miremire mu gitondo cyo ku itariki ya 8 kugeza ubu cyo kuri itariki ndetse bikemezwa ko kugeza abambere babimburiye iki gisirikare cya AFC M23 n'intumwa za AFC M23 bari mu Minembwe mu ijoro ryo ku itariki ya 7 rishira kuri itariki ya 8 kugeza ubu biri kwemezwa ko izi ntumwa za AFC M23 zije gukomeza gufasha abanyaminembwe kugarura icyizere ndetse kugeza no gufasha abanyamurenge mu ihumure batewe n'ibikorwa bikomeye byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru
ari kwemeza ko bigamije kwagura umubano hagati ya MRDP twirwa na AFC/M23 no gutangiza urugendo rubiba amahoro ndetse kugeza n'ituze mu baturage batuye muri Minembwe bakomeje kuzenyezwa bikomeye n'ibitero bya hato na hato bigabwa na Kinshasa. Amakuru ari kwemeza ko kugeza ubu bitazwi neza icyazanwe n'abasirikare ba AFC/M23 n'abakozi ba AFC/M23. Amakuru akemeza ko kuza ko bakada ba AFC/M23 muri aka gace ari cyizere gisha kinagaragaza ibohorwa ry'ibice bikomeye bya teritwari ya Minembwe. Bije mu nyuma mu gihe bivuga ko Uburundi bwamaze kongera ingabo n'ibikoresho mu bice bikomeye bya Sud Kivu zigomba kwisubiza ibice bikomeye birimo teritwari ya Fizi. Amakuru ari kwemeza ko General Muzinga mu gihe cy'Uburundi FDNB yamaze kwezwa ku butaka bwa Kongo ku ngamba camwe n'ibikorwa bikomeye byo kwibohoza ibice bikomeye bya teritwari ya Fizi bambuye na MRDP twirwaneho AFC/M23. Amakuru ari kwemeza ko igiseke cy'Uburundi FDNB gifite ubutumwa bwo gufasha FARDC kugura muri ku butaka bwa Kongo gufata ibice bikomeye bagahera muri teritwari ya Minembwe gifite ingingo ikomeye mu bikorwa bikomeye byo kubungabunga umutekano wa Gitega bamaze koreza kugeza General Muzinga mu kutangiza urugamba rwo kurwanya MRDP twirwano AFC/M23. Amakuru ari kwemeza ko kugeza ubu General Muzinga bizanye ubutumwa bukomeye bwo gutangiza intambara yo gufata ibice bikomeye birimo kubanza abayobozi ibice bitandukanye bya teritwari ya Fizi bimaze iminsi byirukanwamo abarundi gusubiza inkuzo igiseke cy'Uburundi FDNB n'ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze iminsi bukubitwa na AFC/M23. Amakuru ari kwemeza ko Burundi buri gutangiza ibitero bikomeye ku ntambara y'udaca yo kwizubiza ibice bikomeye bigize teritwari ya Fizi by'umwihariko Minembwe bizabafasha kubungabunga ibikorwa bikomeye byo ko AFC/M23 MRDP bakomeza kubungamira Burundi mu bikorwa bikomeye bifatanywa na FARDC nanone kandi ngo bizabafasha kugenzura imisozi ya Minembwe yifashishwa n'abarwanyi ba Tabara mu kwataka Burundi. Niyo ngingo ikomeye abarundi bavuga ko ariyo mpamvu barwana urugamba rwa teritwari ya Minembwe. Nyamara muri MRDP twirwa na AFC/M23 bari kwemeza ko ari bya bikorwa bikomeye by'abarundi byo kwanga abatutsi n'abavuga nk'irwana ku butaka bwa Kongo abanyamurenge n'abandi kugeza muri kwemezwa ko barwanirwa na MRDP twirwa na AFC/M23 muri bya bitero bikomeye biri kwifatanwamo hagati y'Uburundi na